Om Swastiastu. Om Wignamastu Nam. Kacurita ada kapun inggih cerita yang ditiang sedawa punika parepanyak gel purane ngaturang bakti iri kering pura besar wenten lingasir prabdi kalaning pademuleng larang yadni kering pura besaki sagetan wenten mangkin pelisih rauh mapusan andakila anak kilingsir sane rauh punika pengangen nyane dekil sami daki pisan gomrang gamre rambut ibu mimih dewa ratu aku anak kilingsir sane rauh punika rambutnya ni gombrang gampring pisan ring jabu pur nggih kemon irike hering jabayan pura besake nak lingsir punika ngadeg panjak sami nyangguhang gegendong werde
Doning kadiasa punika kewontenannya mawinannya para panyaki saning nglarang yatnyo irika nyenguhang anake lingsir punika gegendong lingsir ngerauke yatnyanyane irika ring pura besakti jero bandese manang riwau hadisa punika kawontenannya raris nemangkin dane jero bedesya menang sekang maranin nake lingsir punika jero gendong lingsir saheuni bakang bebawa sida dan jero bedesya nawog titiang jero nak lingsir gegendong puniki tiang nonasa jero na sampunang jero nak lingsir meriki madag riki ngadag titiang nemangkin pacang nasang jero paice irika ring jeroan mangayang mun riki jero nak lingsir ye nasi sate miwa juko nenten suwe ngraris rawuh dane jero bedesya makayang nasi to sate makem luha jukut cane kecen nake lingsir punika enggalang ajan disampune kasusrahan ketampine neriantuk anak lingsir punika raris ngandika malih dane jero bedesya nah jero nak lingsir doning sampun katerima niki paisane ada boleh iki makad jero Lapat ngaduk yad yang dados nglaris pengedih titiang jero nak lingsir to
oje bejerone dini sing dadi telapat-telapat ngaduk yadnya ngewen tenang yadnya di tiang kiri-kiri kurang besake mumbe mekalan uli dini jero nak lingsir. Om Santi Santi Om